Nana Isomba hari ikipe iri kumwifuza ikaba yatanga miliyoni 200 z'amanyarwanda ku ikipe ya Rayon Sports. Angira ngo ikipe ya Rayon Sports ibaye ayicyumva aya mafaranga nta kindi nago yayirengeshwa ayahita ifata iyi diru. Miliyoni 200 ni umuba niko navuga nakavagari k'amafaranga kubezi amafaranga menshi cyane. Miliyoni 200 ni menshi cyane. Ikipe ya Rayon Sports ishobora guhita ikoramo diru nyinshi cyane ikaba yagoramo n'abandi bakinyi. Bamwita Kwizera Pierrot w'Abareyo. Anyuma y'iminsi hasohotse amakuru yuko mu ikipe ya AS Kigali bitameze neza. Uyu musore bikaza kugenda bivugwa bikagera naho umutoza wari mukuru wa Eric Nshimiyimana aza kwirukanwa, ikipe igahita ihabwa uwo bita Jimmy Maurice. Uyu musore Pierrot w'Abareyo waciye mu ikipe ya Rayon Sports imyaka myinshi akageramo ibihe byiza, abyaje kwa bivugwa yuko agiye kwigarukamo mu ikipe ya Rayon Sports. Imwe muri fan club z'Abareyo ikomeye cyane hano mu Rwanda yari yamwegereye baraganira baranavyemeza yuko uyu musore agomba kugaruka mu ikipe ya Rayon Sports nyuma yaho bitari bimeze neza mu ikipe ya Rayon Sports. Abibuka Pierrot ba Faustin ba Manzi Thierry aba Yannick Mukunzi ba Shasiri ndetse n'abandi bakinyi benshi ikipe ya Rayon Sports yigeze gutunga mu bihe byashize. Ni ikipe yaje kuba igera mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Gusa yagaruka muri iyi ekipe ya Rayon Sports harakibazwa byinshi nimba uyu musore Kwizera Pierrot yagaruka mu ikipe ya Rayon Sports mu gihe kugeza ubu ngubu ifitwe n'umutoza wari wungirije wo bitaga Masudi Juma Command waje kuba ahagarikwa nyuma y'umusaruro utarashimisha abayobozi ndetse n'abafana b'ikipe ya Rayon Sports yatangaga. Uyu mutoza Masudi Juma kugeza ubu ngubu ibye nago biramenyekana, gusa ikizwi nuko kugeza ubu ngubu ikipe ifitwe n'uwari umwungirije ariwe Rumami. Uyu musore Kwizera Pierrot ubwo yari mu ikipe ya Rayon Sports abaje kuba batwara igikombe cya shampiyona